ko angka burane cia matin rumatanna kang katuan dewi se pak buraga wat diwanre ustaz mana kita cia matin rumataku tubuh dek gaga nyawana maka dia tahu bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah wujud tapi nyawa dek gaga tubuhna warialah oleh mate-mate nase dia rupa tahu ilalan nakib burue engkau lah nakiri puang Allah Ta'ala ya naro ulae bapak ibu tamak rilalan naku burue napatu lima pito sumpang makutani nabita ni naro Jibrilu maka da iya naro ummakmu ya komelo ni makai kata beree o kolalan na masigi tuli macuritam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sini tomatua malabiki enrangnya sila suram malabiki sidang jamaah Maulidur Rasul mamuari kiri tu pada engkamanangi lolonga pamase makoto parwa dampas si matana fuang Allah Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, sebelum Ufa mulai bicaraku lebih lanjut, saya masih ingin mendengarkan kita bersalawat dulu Bapak Ibu. Boleh? Ufa mulai bicaraku nasabak bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun. Iksiru awali anta misbahus suduri. Semuanya Allah ya Nabi salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu, ketika mendengarkan tadi salawat yang dipimpin oleh kori-koria kita, enak tidak perasaan? Napaki oko empagai Bapak Ibu Thomas salawa enak sekali perasaan. Walau dua ngemana ki memuara insyaallah Allah mudahkan kita berangkat ke Makkah Al-Mukarramah semuanya. Oko ki sidepena Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung masalawa. Sek di manimetere pole ko idi ale malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ko oko ki masalawa Bapak Ibu na tatiway matata maga pakoto masalawa risi de pena ku burukna Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam raudha Bapak Ibu. Natajamana ki Nabi Bu. Nataja ki Nabi maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi tahu laus siaraika rimon rimateku
maka sama saja dia mensiaraiku sewaktu aku masih hidup. Aga betuanna Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi itu tidak pernah mati cintanya kepada seluruh umatnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Satu. Yang kedua, mabiasa kita loriku buru'eh. Ya kalau kiriku buru'eh, engkau beresalan aku buru'eh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ye, assalamualaikum ya ahlal kubur. Nasabak tau mati ijokai. Tapi magi kira-kira Bapak Ibu, ya kalau ki siarai Nabi sallallahu alaihi wasallam kuburuna, deto makada assalamualaikum ya ahlal kubur. Aga paling tasang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bayangkan Bapak Ibu, magi dena pada Bapak Ibu, ternyata memang iaro Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu denang kadamate papujinna lori sininna umatna Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan tadang pengakamaraja ia ko yaki moki, ia ko matepa moki Bapak Ibu, yakini saat ini engkau fangulutta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ripallawang tamaneng nasaba irampe-rampe na salawae lori ale malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau tu Nabi Bapak Ibu pada minta ki makokwangi Bapak Ibu. Masya Allah. Makanya ya perbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabah ia tu salawai Bapak Ibu matandri angkena, bahkan Nabi sendiri yang langsung membalas pahala orang-orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri yang akan membalasnya dengan syafaat nanti di akhirat Bapak Ibu dengan membanyak salawat. Bapak Ibu, ya ruidi ria sengi ata musti pada ipahang ya leta fole vega ki situngan na, tega ki situngan na, dan akan kemana kita Bapak Ibu. Fole vega ki tentu pole ki rifuang Allah Ta'ala. Melo ki lo vega baja sang die tentu okkomato fuang Allah Ta'ala to belum ada rewa Bapak Ibu. Pole ki rifuang Allah Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ko ipahangi aleta ata agi-agi na perintah puang Allah Ta'ala lakuidi na sabaata ki waji itajama apa ata ki asenah, betul atau tidak? Magi na riasa ki ata na sabak sidolomofi nyawata na tubutta, sidolomofi nyawata na tubutta tuomofi makokwangi selama mencegi ata ki perlu ki masompalori puang Allah Ta'ala. Apa engka tumato nangka pa nasaran na iwe agage masarangi nyawata na tubutta engka mato nangka na sewa beto. Ibu yako engka tubu de gaga nyawana aga senah, tubu de gaga nyawana aga senah, waria tubu de gaga nyawana maka detawe Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah wujud. Tapi nyawa de gaga tubunna warialah. Oke? Nyawa de gaga tubunna maka dete warialah. Iya na tuna sabak Bapak Ibu, ya ko angka to belok mak baca farelo doa kota motena no bi puimang tadam pengaka puimang baca doa wariala batuan na to matewe melok iya lodoanga koto tuoi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma beda itu. Ya ku anak na marelo doang, si bawa tau laingi marelo doang. Engka to matoa mate. Anak na marelo doang ngi namode na tepu ya senna insyaallah letu langsung ko to matoan na. Bahkan ya ku makamale iya anakna langsung sampai kepada orang tuanya. Anakna senna. Nasabak dena tepe ibendengi dena tepe ibu bidang waktu najagi tu anak posina de tu sarang tomatoy si bawa anakna.
Tapi aga na kira-kira kajajia Bapak Ibu. Ya kongka tomato mana nalima ni anak na nadenang kay goncing ibu tulipusan na si bawa tomatoan na aga na kira-kira kajajiang. Betul atau tidak? Satu. Akan tetapi ya ko taulay marelo doang ang Bapak Ibu, pu imang yobi marelo doang ang tomatoata. Musti na tepu paasen na tomatewe Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mapatema aku raki. Saya niatkan bacaan Quran ini pahalanya kepada almarhum bin ini atau almarhumah binti ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Ya kotolai merelo doangannya. Yang pertama musti na tepu asenna. Tapi ku anak na merelo doangannya namo de na tepu asenna. Selama mengaji insyaallah lolong pahala tomatoai Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Asaba anak na senna wariala. Tapi ia konyawa de gaga tubunna maka dete wuju. Ia na tu sabana koto lori tomatewe. Ye madari tu makutana te pura niga icemme wuju yase. Betul? Pura niga icemme wuju Oh pura ni Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Magi na yasengi wuju. Magi na yasengi wariala na sabak masaran ni asen na Bapak Ibu. Kapas sirolo mopi dua-duae ata asen na rifuang Allah Ta'ala. Wuju tadang pengakabaraja. Ya ko angka tahu wuju mani kira-kira diharap kamofi gamak kasiwiang. Na wuju mani wadi mo pagamas sempajang. Dena. Wadi mo pagamas puasa. Dena. Nyawa wadi mo paga kira-kira Bapak Ibu tidak bisa. Ia mitu na wadi Bapak Ibu ya ko mancaji ata tonga-tonga mopi age seng ata ya ko ye si bawa mofi nyawata na tubuta Bapak Ibu. Selama makokwangi Pak Bu insyaallah musti makiata kirifuang Allah Ta'ala. Aga betuan na makiata musti tajamai parintana fuang Allah Ta'ala Bapak Ibu. Tidak bisa ada alasan na sabaata ki asenna. Ya sengnya ata wajib masompa lori fuang Allah Ta'ala Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya naro sabana Ibu. Ya naro sabana sininna anak jajie kuan walino rata-rata terimaneng. Betul atau tidak? Sininna anak jajie jajiwi musti teri. Ya ko angka anak jaji nadena teri namo ibu bidang masiletoh. Magi nadena teri anak na tawe. Si senat teri maka namada tawe alhamdulillah. Bayangkan Bapak Ibu teri itajeng. Aga masuk na teri Masya Allah Bapak Ibu. Sininna anak-anak jajie terimanang Bapak Ibu. Ya ko angka anak-anak dena teri masih lemana tawe magi dena teri. Ternyata Bapak Ibu magi na teri anak-anak riwatun na jaji pola di parimanan na indona nasaba sebelumna cias salai suruga. Watan na tumakun ribu suruga. Ibu watata tu suruga. Rahim asenna tu fuang Allah Ta'ala Rahim yang maha penyayang. Aga bukti na makanawatan na makunray suruga. Bayangkan degaga onruang sifat bicara antara fuang Allah Ta'ala si bawa atanna sangalina suruga. Saya ulang lagi. Degaga onruang sifat bicara fuang Allah Ta'ala si bawa atanna sangadinna suruga. Na ilalanna watanna makunraye pura mak bicara langsung fuang Allah Ta'ala si bawa atanna. Betul? Pura kitu sininna ini mana Pak? Pura mana kitu mak bicara kulalanna watanna tomatuata berkomunikasi langsung dengan Allah. Rigau angkana makadana fuang Allah Ta'ala alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Berarti pura kita mak bicara fuang Allah Ta'ala si bawa atanna. Pura mana kita bicara? Berarti suruga. Makanya tadam pengakamara aja Bu. Aja tak cari beyangi, tak cari paiwi surugana fuang Allah Ta'ala ilal wetang. Tadam pengakaidi burane nasabak tafat tamaiwi ye makanan haram kepada perut istri. Sapa ki warampara Pak silakan cari harta.
Tapi carilah harta yang berkah lalu halal, karena itu akan masuk ke dalam perut istri tak sendiri. Di sana ada rahim, di sana ada surga. Ajak tak carefai Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah wa tanna beneta. Alhamdulillah, siagi dalle narengi fong Allah Ta'ala soe. Alhamdulillah. Idi aga Ibu, tafonangilah kita maka dadeng. Alhamdulillah, ko maiga pale iyesoe. Alhamdulillah. Ko cek dek mi pale alhamdulillah, ko dek gaga pale daing alhamdulillah, yang peti sihat-sihat moki ya sengi waram para daing ko dek ne runtu yesoe baja pasi ya ko dek ne runtu baja sangadi pasi, yang penting daing sehat-sehat moki isapa waram parangi daing, yang peti mak barakamui halala insyaallah manyameng surga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ibu, surga itu perut tak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berkomunikasi, tempatnya nanti berkomunikasi antara Allah dengan hambanya di dunia. Surga. Iya na tu pas sabareng magi na terian na nae. Na sabacia salai surga. Isurum mesuri fong Allah taala he watumu mesumi tataja makokwe makedero ananae puang. Wadiga puang aja bawa nu sayon raku kowe lalu wetan nindoku maka je nyama pale mondro kowe suruga. Dewa kareso andre, dewa kareso winung, bahkan alhamdulillah dewa kareso utumo. Ya ko jaji ka matu kuan walino puang makareso pak je na jaji tu. Majama pa napakamanre. Angkasi matu majfura ka majama angkasi wanre ya roman nesandre wala pi pake lima materu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah kusumpako makareso pak puang aja bawa namu pesuka puang tapi makade fuang Allah taala ijanciri fuang Allah taala de siagi tu suruga ko lalena watan na indokmu cek dek mi tu suruga tu ya ko jaji ko kuan walino bujame parentaku muniniri papesangkaku mujame sunnahna suroko Muhammad, insyaallah pole mate-matemu engka suruga tunga-tunga matu lo fasadiyakko ye siagi ilal watan na tomatoe paling 7 bayi kembar pura kama kita Bapak Ibu ada 7 bayi kembar berarti siko miro ya ko ilalna suruga Bapak Ibu mapamula neneta Adam leturi pacapurangi tamamanang ilalna suruga. Bayangkan maluan na masaka termasuk iko ya ko mesu ko nasa kuan walino mujama moy parentaku muniniri papesangkaku mujame sunnah na nabiku insyaallah upatama mana ko matu ilal na suruga napi mesu pak akan tetapi yang kedua pura teri ananae matengangi teri mesui matengah tomak jak guru ananae betul. Coba perhatikan Pak, sininna anak-anak jajie pasti berkepal semua tangannya, pasti mak jak guru magi nak jak guru nasabak purai si janki si bawa fuang Allah taala ilalu watanna indona agak si jancingenna. Yang pertama fuang Allah taala mak janci ko atanna maka daya ko mujama moy parentaku matu ko tuwo ko muniniri papesangkaku maceri sunnaku engka matu suruga tonga-tongang iya na tu Bapak Ibu nak jak guru anak nak kateniwi jancinna fuang Allah taala tapi angka tu janci tari fuang Allah taala tania bawa fuang Allah taala mak janci namo ataiwe namo atai purato mak janci ri fuang Allah taala makade alastu birabbikum mengakui moga makade iya puamu makade ananae qalu bala syahidana betul engkau adalah Tuhan saya bertuanna ya kupura di mapesa bi makade fuang Allah taala puang jaji ki kuan walino waji ijama sininna agagana perintangi fuang Allah taala betul atau tidak watunna anak-anak mak jaguru tapi si senna tatama watunna masikola tak buka limai bahkan angkana waramparanna angkana bolana mak jijirang otona mak pamula ni tak buka materu limanna nalupai mak kada pura kak je mak jak guru angkas si janci ngaku rioluna fuang Allah taala. Ibu buktinya sekarang mega tahu lese poleri jancina angka gatau angka mau pa gatau dena sempaja mak kokoi babu
Ang kamo pagataw din na sempajang. May gato? Padahal aga na sa fong Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bayangkan, aga na sa fuang Allah Ta'ala pa. Ya ayyuhallazina amanu, sinin nawawa matapoe. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah. Aga sa kafah, secara keseluruhan. Aga sa keseluruhan. Totalitas. Aga sa totalitas. Tamamanang. Aga sa tamamanang. Sepok. Tamamanang. Tamamanang. Aga sa tamamanang. Sepok. Tamamanang. Dega na sa tamamanang. Itu yang diharapkan oleh Allah. Mapamula capa gemma, letu capa kanuku, makitanna matanna, marengkalinganna do curinna, mak bicarana timunna, jokana ajena, makaresona limanna, semua tertuju kepada Islam Bapak Ibu yang dimuliakan. Masuk ke dalam Islam secara totalitas. Tapi hebatnya fuang Allah Ta'ala, Pak, nalanjutkan fuang Allah Ta'ala. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ada yang menarik di sini, Pak. Apa yang menarik? Yang pertama, irfang Allah Ta'ala nasuruh kita maselang keseluruhan secara kafah. Betul nak kamalakan ni asal lengetak. Tapi selanjutnya ayat mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Agama sunnah. Seakan-akan Allah mengatakan, akamalakang asal lengannya, akamalakang agagan na perintangi fong Allah Ta'ala. Tapi ingat, detu na paja setangi Bapak Ibu tu dipengaruhi ki. Detu na paja setangi tu dipengaruhi ki. Ya ko matadat da sitat di tepe angka tumatu nang kasitang itu dipengaruhi ki. Ibu para tasekam mami o komisaliwo mega setang namotu ko masigi mega to Bapak Ibu, justru general na ni susetangi ko masigi pengaruhi ki. Iye dega ga papangewangi antara pangurusuk na masigi si bawa pangurusuk lainnya Bapak Ibu sangadin na setang. Dega ga pak bicari timun nama kunre komelo di temak kata bere melo mas sempaja sangadin nase. Tabe puimang stas tabe. Kangidi imak kita. Ya ko pura ni batawe melo ni mas sempaja biasa matoga marukai mundri macurita ya makun biasa. Biasa to. Setato tu. Setan pengaruhi gitu. Tadang pengakak meraja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu. Wadi garwa waseng aja nak ko masige to mapasilolongan. Si selesai pije sempajang itu mesu mapasilolongan. Wadi garo. Di mana-mana seding ada masjid dimasuki pawe. Maka je lo pusadan ne mundri yang kalinga apu je iris saja maka ajianu rumah bicara ro ajianu ro. Maka je lo pusadanna. Baja sangadie ya kopole mate-mate na sedie rupa tahu ilalan nakiburu engkau lah nakiri puang Allah Ta'ala ya narula Bapak Ibu tamak rilalan nakuburu napatu lima pito sumpang makutani nabita ni ganaro Jibrilu maka da iya naro ummamu ya komelo ni makai kata bere o kolan na masige tuli macuritam magi na macawa sama na cawa-cawa ya lena berarti diterima bicara astagfirullah. Ibu
Wat digarwaseng si sapure pi mas sempajan apa mapasilolongan. Wat digaro Allahu Akbar. Napi jadi cerita na melo pi makata berita we. Bu, tadang pengaka. Tabaca moga ko saliwang batas suci. Te semoga romatsuna batas suci. Batas suci jangan sampai kita salah paham. Batas suci jangan sampai kena dena wad ditama sendala dena wad ditama sepatu komelo ko tama buka sepatumu tadang pengaka. Batas suci itu mengandung arti semuanya. Betuana agaga wad dingi macarepa ifatama kolalan na masige buka iolo na sabalino tomelo si mangolo riolo na fongalatala makokwe. Batas suci termasuk tadang pengaka werekada lino bicara lino tataro yolo kosaliwa bapak ibu aja bupatame kolonna masige. Itu batas suci bapak ibu yang dimuliakan Allah. Oke? We tulimanenna iya gaji bakat tadi bawa si depe na bali mak bicara pak bu okoro liaro egana tau dal tate siaga mula botingi matu iya gaji anggota tersinggung ki bu? Astagfirullah, bela aku boleh macaraman ada ini tersinggung. Tersinggung ki wasang. Allah dia mau pernah tersinggung. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak ibu. Oke, si tamanang muasa pabu tadang pengaka okko bolata mapamula ke bolata ada pangerumeman ni setang. Nabi mengaji masige awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Moto pole kutindona nang kaliga mengaji maka itu setangi ondro ni je yolo je napi mengaji deto pa atindro ko nateme itu matata nateme matata. Nah teme itu matata setangi bapak ibu. Pure bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi tandran atau matepe je moto lomala we jenne. Pura ki majenne muasagi selesai ni setangi mapengaruh de. Ko pura ki majenne pura ki mapakeang ye maka si setangi tudan yolo ko kaderamu mangkang kalinga pada itu paje roe. Gangkana tudak ko kaderana iya na tu badari angkat upa pura ni mapakeang melok ko masige ye pura mani mas sempaja tera pamoto matindri koronrana ro. Berhasil si tangi. Tapi de pak tetai melo lao. Masupole ko bolanang kamu pitu setangi mapengaruh. Melo ki mamoto ro batena mapengaruh paya ini je mulo ko masige yolo aga je tu maluru bawa je tu batai kam mana lep pakoto engkerianu biasa dalam foto mati melo mulo mak berjama we. Na pengaruh ki matero. Tapi tetap lao tama ki ko masige masya Allah angka mo pisi tangi tama ko lalan na masige makata bere muasikan mas sempajan itu pak tetai tama ko lalan na masige malas hisap angka to jama na foji ajena bapak ibu ajena tuli na falba tuli melo pasige seru se die jenaro ya ro se die de na foji gesa tuli na fakotoro ajena bapak ibu desa dina makalele sa di papede di kuya ustas ya ko gese je ko desa dina susu gangkan na mapakwe se di mapakwe de nagaga bapak ibu tuli na palaba se nam putus sisa nya je na bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah mapangiwang se tatu bapak ibu pengaruhi ki termasuk makade agamata ia tuh selenge orang beriman itu pak kalau masuk masjid bagaikan ikan di dalam air. Magi balewe ilalan na waye pak manya tenang magi na tenang okko lalan na waye monro tapi ko angka bale salay waye itikang itunu inasu tania balewe manyamang iko mi manyamat to manrengi bagaikan ikan di dalam air. Bagaimana ikan dalam air pak? Tenang. Makanya orang beriman masuk masjid dena curi marengkali cara memako timun itu orang beriman. Makanya aja mau curi maka orang beriman itu pak masuk masjid tenang. Sebaliknya orang munafik kalau masuk masjid itu bapak ibu susah bagaikan
burung di dalam sangkar. Ita ko angka mano-mano ifatama ko lanna sangkar namo ulawan mutarungan iko sidape na dito ng kadatan na papinadin na tumanu-manu Bahkan ya ko angka mano-mano ifatama ko lanna sangkar ada dua makanan. Yang pertama dikasih barelle, ya rengi barelle untuk makanan. Yang kedua iweretoi ulawang 30 gram. Tega kira-kira na pilih rumanu-manu jagung atau ulawang? Magi na jagung, magi na barele na pile. Andre na onruan na manyamang yakoy di agato si pile. Lopo pasadan na makada ulawang. Ini semua pada moki. Makundre mato indo anakku ulawang Bapak Ibu. Maka orang munafik masuk masjid bagaikan burung di dalam sangkar. Dia itu nang kadatan na papiradina napi mato mapamula macarama tuli susah pa ita pagaje pacarama ita pagaje to melo na je liso ay gaji agame mamuakatelo ko betul atau tidak? Tuli may mesu. Yang mana ko jumai Bapak Ibu dewi saja magamo ko nuta. Magiro rata-rata Bapak Ibu yang dimuliakan. Madari ang kato kumajo makato ba dito pa ka mana mobi baka madari tama kisah di kose dia masigi Bapak Ibu Masya Allah. Madari ka sa dia makada ang kamo gaji matu jamaah maje na de pagay jamaah maje na ban nito na makura mo pa jamaah. Sisa na mende ki makato Bapak itu to ni matu kato bay kutba kedua na we napamanang itama ke gipola la o kayawana bolana te lima tole. Atama ni wasang betul. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi dito gagak dito ga komisi salata biasa kajanjian. Yang kedua Pak, saya diperhatikan. Magi roko sejumai rata-rata je matin rowita tahu. Magi wis segi Pak kok biasa makatoba mapamula yolo leto imunri rata-rata. Madari ka makawe anggota na pahala daro bebe manimatu kada to matinro apale. Astagfirullah. Makanya madari ang katopa ya ko ang kaburane cia matinro matanna kang katoba dewiso Pak Buraga wat diwanre Ustaz. Mana kita cia matinro mataku surubawa ni loma Juma. Biasanya itu Bapak Ibu setangi roka Pak Budi setangi Bapak Ibu. Makoto ini Ibu. Ada ibu-ibu di sini tidak mau tidur matanya, ada. Biasa tidak mau tidur mata. Pura minum pabura cetoni. Tak coba-coba mengaji. Angaji ki. Biasanya aku mengaji tu tahu Bapak Ibu, biasanya batu satu halaman matindro nih. Bahkan Bapak Ibu, ya aku mang HP, telu jam mang HP, matito, Facebook. Dia na cakarudo. Sisen na mengaji, napi satu halaman na baca. Agama aja itu betul atau tidak? Bakat tabe. Maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati saman ada nanti suatu masa Bapak Ibu Islam tinggal nama, masjid tinggal bangunan, Al-Quran tinggal tulisan. Makutane sahabat ya Rasulullah apa maksudnya Islam tinggal nama, apakah dia gagal selematu kero? Maka Nabi mega selek Bapak Ibu, tapi Islam pada saat itu Bapak Ibu mereka sibuk dengan kehidupannya masing-masing, tidak dikasih kemudahan lagi untuk melakukan dan mengamalkan ajaran agamanya sendiri. Dena bangga na Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mega selang sibuk Bapak Ibu sapa perkara dunia, lupa mempersiapkan untuk akhiratnya. Ada nanti Bapak Ibu masjid tinggal bangunan, aga batuanna malopo masjid mak bali bola tu masjid tapi tidak lagi enggan masuk melaksanakan berjamaah ke masjid. Betul atau tidak? Dena mitama tawe ya tobo tadam penga kamaraja. Namo tu macawe bolata masjid iya ko mabela matoy atit tarifo ng Allah Taala. Tete dito lima berjamaah ke masjid. Betul atau tidak? Tapi namo mabela bolata pole ko masiji iya ko macawe matoy atit tarifo ng Allah Taala tatampay witampogi pangobi na fo ng Allah Taala. Kenapa bisa seperti itu? Iman Bapak Ibu. Tepe inay dibangun masjid sebesar-besarnya, Masya Allah, akan tetapi tidak dikasih kekuatan untuk berjamaah di masjid.
Baka bu boleh kama ceramah. Aga na pendengar atau matuai mudah-mudahan tidak berlebih-lebihan. Na pendengar atau matuai pak. Maka ada ustaz. Iya roya na ustaz. Samana sadik dena sasumpajaku. Ya kotania kak ko masiji emas sempajang. Si ratu persimuala. Kenapa pak bu? Tandre na rutepe. Wat dijaji ruto matuata riolo pak dena matandre pak disengenna tapi malamu tepat na. Ia makokwangnya wat dijaji matandre sikolana anak eba pak ibu tapi makura tepat risesena fongala taala. Ye, tomatuata riolo makura pak disengenna dena matandre pak disengenna tapi malamu pahanna ko agamai. Makanya pangole atinna tadang pangaka ibu. Tarapi mo paga tomatuata madari masoko. Soko patan rupa, angka cela, angka onyi, angka putih, angka bolong. Biasa mau pergi masoko makro. Biasa mau pergi. Kira-kira anak monria utanai, aga gunata masoko makro bu. Mamakok itu, apa kacoy-coy mi kotomatuata? Iya rotomatuata riolo pak bu. Makan jak memang mato akatana. Makanya tomatuata riolo komelo komite na barakaku ite jama-jamangi ujamai aga batuan na bapak ibu iro tomatuata riolo masoko bolongi fura matonal fangoluari fangalatala bapak ibu makanya puang masoko bolo kapuang na saba upahang areku saya tercipta dari tanah masoko celah puang masoko celak kapuang nasaba uyakini aleku saya tercipta dari unsur api masoko onyi kapuang nasaba uyakini aleku saya tercipta dari unsur air dan niak masoko pute kapuang nasaba wiseng aleku saya tercipta dari unsur angin pura ni wai nangi ko wai warna onyi pada jilbab ni buai membawa ojonyi mak bajonyi jadi iro tomatuata riolo bapak ibu yang wadi jaji dena matande pak disengenna tapi malamu keyakinan dari fongala taala sehingga bapak ibu kedo-kedo nafukedo tomatuata riolo bapak ibu masya Allah luar biasa barakana pada matu farelo doanna bapak ibu kotobelo matindro aga farelo doatta kotobelo matindro nafak guru kinabita baca bismika Allahum ma'ahya wa bismika amur. Baka komelo kimatindro ibace bapak ibu tomas salawa. Kul huwalla 3 kali, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad. Ya kesana ayat kursi bapak ibu. Siapa yang baca ini insyaallah dia dalam genggaman keselamatan dari Allah dari tidurnya sampai bangun kembali. Tomatuata riolo pak taniaro bismika Allahumma ayana baca bu aga pada baca wad dijaji makoy fangala taala patindroa Nabi Muhammad pangangkulwa aji baraila mampiria pengendali jagaya junno wapa satinja wallo baraka kumpayaku batuan na iya panamelo soro matindro ko pole rumah rajae tapi de tola wading itangnya ke kedema pole pi rumah rajae na pakibelo soro matindro maga di kobolo kaki. Betul atau tidak? Jadi ini anak mondre pak komelo tafake ye bapak ibu aja tamalak nama pasandre. Oke? Melelo umroh ia pada salai bolana bapak ibu kopole rumah raja. Maka di komelo joka besi. Iku manitaja. Fuangala taala patindwa Nabi Muhammad pangangkulwa aji barela mampiria pengendali jagaya junnu wapa satingnya walau baraka kumpayakung. Pekesingi keyakinan tak papasan dari Allah Ta'ala. Betul? Ia baca-baca ibu, tadi baca-baca biasa. Saya dapatkan ini baca-baca bapak ibu dari seorang orang tua yang sudah lebih 100 tahun umurnya. Dia berada di Kabupaten Bulukumba. Alhamdulillah, saya juga amalkan. Tapi ya kau baca rogagai bapak ibu dah cium mau kadange, ubale sih, kiri sih. Ya tu agak makanya je tu bapak kalau lu tahu, betul atau tidak? Ayat terima kalau label maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Katomatuan na fadangnya na angkana na fadat tomatuan na makadama
melok ka laut sompa mak, melok ka jok ka ko Malaysia mak. Asona kamisi mangoloe. Aga na semak na, ho. Ajak mo jok kanyi sona kamisi na. Pura nak melitike mak, ya gimana ni tike? Si bawa kalaki ko, ajak mo jok kanyi sona kamisi na. Magi mak kada we, mis semoga asona kamisi, asona tak denekingi posimu. Ya para kati. Justru bapak ibu, ya tahu si ko ini, wadi misukuru ko tak denai posina. Apa maga pa benengi dina tak denai posina na, telupuro ni tahu ngumuru na benengi tak denai posina, aga na kajajia kira-kira. Para kati. Seharusnya ia miruan di najokang asona kamisi wa di najokang magai nasabata dan lamoy posina. Maka kira-kira ko dena tak denna posina bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. 40 tahun umur na dai pada denna posina. Awe intinya bapak ibu oko keyakinan tak mondro bapak ibu. Betul? Nah kapang ia masolang bapak ibu keyakinannya masolang maka solang ilo fakasiwiangnya maka solang ilo rifuang Allah Ta'ala bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi anak eteri nasabak nasalai suruga. Ye majaguru anak jaji nasabak angka jancin narilona fuang Allah Ta'ala. Maka bapak ibu akhlak. Tomak bicara akhlak maka kue. Ye akhlak yang paling tertinggi adalah berakhlak kepada Allah. Akhlak yang paling tertinggi adalah berakhlak kepada Allah. Namo maiga waram parata pak. Mak jijirang otota. Tapi mabela kipole rifuang Allah Ta'ala. Demu berakhlak rifuang Allah Ta'ala. Demu makkesiwiri rifuang Allah Ta'ala. Pak kita matalino mimita kisogi. Dijaji kasiasi mirilono fuang Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya. Namo matunami kasiasi mi. Tapi matandri akhlakta. InsyaAllah bapak ibu. Matuna matunata. Kasiasi-kasiasita. Tapi insyaAllah liwa sogita rilono fuang Allah Ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pada ini je. Namoni ga totopopole macarama. Namoni ga totobi macarama. Rampenga ki masalah tepe sempajang akhlak ya kedi matocia mainga. Makomo itu betul? Makomo itu maga poko ustaz senalisui. Ustaz se makala tada batena mak bicara. Ita je deje na mata dei ko je cia mainga. Maka ustaz se mana katulia ada pakai beci. De itu mak beci. Matangami mak beci nang kau tetok kro pakero kiko nakan nako beci. Allah nasa sialena ifakanai padang yolo panguruswe ni si bici ustaz se makrona rampe. Iga je bici ki. Angkato pangurusu pangurusu maulu. Ustaz melo kamu biki maulu. Ye bu upanna ye watuna. Ustaz tolong ustaz rampe matu kro. Agabe rampe Pak Gosipe ustaz Pak Gosipe. Allah melo sida fakanai bestina. Oh, Bu, hati-hati berteman dengan orang yang suka menceritakan aib orang. Hati-hati. Apa kode iko gudumatu katu ikotosi na cerita. Apalagi makokoi pacurita mani digaga. Tomelo mani makokoi curita digaga. Pacurita meja. Madari besti matotu pacurita makokoi. Besti. Alena miwat di sampungan kisirita. Ada to si bukai angka bestita. Hati-hati sama besti. Ya kodeko gaga ikut tumatu na curita. Tapi ya tobi makuang katote besti de nakuah. Tapi dito gaga ke komisi selata biasa kajajian. Jangan, ibu. Ya ko angka gaga melo mesu pole ko timuta tatimba-timbang yolo aja tapatapasu. Manya makamma miriseseta makasolo ikuatin na bestita. Hati-hati ki juga. Pamakasing katutaw kamanan na iba pa ibu. Timu meseng yawani nga nah. Tapi asang itu majak ko makunre manana. Liwa pajak ko burane liwa na. Nah. Oh yang kata ngak burane pawe puan namo agak-agak na wad dingi curita. Nana pa gaje. Astagfirullah. Sisan na irita manifi-nifi memas sawe na. Timun na. Oh, biasa nasa pacarame nasang komelo komite nasa makunre manana itu nasang ya komanifi nasa timun na tu nasang apa maringang inakawe na tu macerita kada kai ko manibawang alena pangkatoto manifi timun na dito na manana
Berarti terlanjur Bapak Ibu. Insyaallah memuari nafa barakah ifong Allah Ta'ala Bapak Ibu. Insyaallah apa yang kami sampaikan ini ahlak, bagaimana ahlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakanjaki ampe-ampeta, pakanjaki ahlata supaya kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada kesempatan ini kami mengangkat tangan kami berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami untuk melaksanakan agenda Maulidur Rasul. Ya Allah, jadikan apa yang kami lakukan pada siang hari ini ya Allah menjadi nilai ibadah di sisimu. Ya Allah, berkahi acara maulid kami pada siang hari ini ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah dalam diri kami kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan akhlakul karimah. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami sifat tawadu, sifat yang hanya berharap kepada Engkau semata, dan jauhkan kami dari berharap kepada makhluk-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk keluarga kita, diri kita, ya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Wabillahi taufiqi was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.